Mhlekazi. Hey, phakathi. Boss of God. Ambe sivakashi sayo imbube emhlaba. Kusela nakiso vele empeleni wena kunene. La madoda Mhlekazi ngicela ukuthi mhlawumbe vele ngente lelisiko silo ndla madoda emaswati angetathukuthela kokuthi njoba bonke laba lebasukuma la babita tigaba ngetigaba keba ke silo kuhle ukuthi ingwenyama yathi asihambe kambe nalomsebenzi sihambe siqhuqhutela sikhumbuta nemasiko ukuthi umhambo welive uthini ndla madoda silo lotatkhanza ukuthi uthi yena ukhobosekile akakabiteki ngicela mane aqole aphinza aqole nasegameni la Jesu Kristu silo sikhulu la madoda ngicela ukuthi asesengephule lisiko silo kepha ke angiliphuli indlovukazi ngoba kumbe ngiqonze kona ngilamagama Mhlekazi imbube emhlaba nayisinika lomsebenzi ithi asiuqhube kambe yasitshela ligama linye Mhlekazi yathi hey ngifuna injabulo lesivele ngifuna umsindo wenjabulo lesivele nangwe magama Mhlekazi lengithi ngicela ukuthi kumbe nangabe kumbe kambe kutawuqhamuka luswati awu emaswati la khona endlini Mhlekazi vele atangihlawulela phinze nami ngiphinze ngihlawule kepha ke ngicela kwenta lokho ingwenyama kambe leyangithuma kona sivesa kangwani ngime lapha nje ngoba ngithunywe ngini ingwenyama yangithuma kini kuthi mina kuze ngibuyisele umbiko kambe lo ngiwo embubeni endlovukazini esiveni kufanele ngifakazelwe ngini kufakazelwa ngini ke kambe lokwathi ushatandla utawushatandla lokhuta libayethu utawukhuta libayethe ngemsebenzi imbube kambe leya wena asikhuteni lwandle ke bekunene bayethe silo bengithi kumbe batawukhuta libayethe kudzabuke lendlu ndla madoda ngiyabona ukuthi kumbe mhlawumbe baphethwe livalo ndlaluselwa ukuthi angikhiphe lo mbiko oqala kumbe mhlawumbe batawuphinza khutha elwandleni silo nase kumbe mhlawumbe umuntu asabeke asaqedzile angibike ndla madoda ukuthi kambe ingwenyama yathi na isikhipha silo yathi asiphume sambe sogatsa kambe kuhleka kwelive kuhlekwe kujatshulwe eveni litoze live likhule kambe licabange lokuhle ngesizathu sekuthi eveni kuneluhleko lodwana ndlalusela angibike ndlaluselwa ukuthi libandla ingwenyama liyasithuma nalo laka MVA sihlala nalo nango nje sihlalo ndlaluselwa eceleni kwesilo semhlaba uDudane nanyalo ngiyakholwa ukuthi uhleba nesilo ukuthi ingwenyama nayisinika yena ukuthi asibuye siqhubele umsebenzi naye endlaluselwa vele kuqala silo imbube emhlaba bekade isinike jele silo lo wagcina endlaluselwa asashiya kuye gina kambe khathi kambe sinayi namhlanje alusela umbiko kwelibandla silo angubike endlaliselwa ukuthi mncane emfisha lonyaka umncane nje lo mbiko endlaliselwa uhlangene ukuthi
imvelo kambe lesayibona estadium kwathi Silo kambe ngelanga lemafani kambe ilanga lema semifinals la lingashisi nekadzeni bathi ngesiswati Silo kambe belikhipha kambe umkhovetsheni kuyaba Silo sathi nasifika ngabo 11 kambe silibandla ngoba ibhadi lembi Silo sine suke sithunyiwe baye basibeke lapha ngasemthundini lesive sengonyama bese siyawuthi ngqanqanana lapha elangeni Silo kwathi nakushaya bo-12 ngathi mina yeni bakithi kepha le bhola itawubukelwa ngibani sabutana sonke Silo kwathi nasekushaya bo-2 sabona kugqwala yili le stadium umbuzo Silo lesabutana wona sonke sathi kahle hle kusho ukuthi kambe beleni emaswati siyawadoja yini ngoba nini bahleti lapha phansi elanga ngilo uphethe samdlelo sakhe uphethe samdlelo sakhe uphethe samdlelo sakhe uphethe samdlelo sakhe emva kwaloko athi awu cha kumbe mhlawumbe phela batawubukela wathi seqaliwe Silo sokudlalwa lapha ekhaya egroundini ngabona injabulo khona lapha elangeni lapha labahlete elangeni ngiwe nje Silo ngithi abashaya itandla bakhumbule lelalanga lapha bebashiswa langa bethu ngiyaqaba ngathi labanye kumbe mhlawumbe empeni babo kambe sebakhona lapha Silo School lokho ndlaluselwa lokwafakaza ndlaluselwa ukuthi lokho lokwakhishwa imbube ukuthi abantu abahambe bayojabula bebajabula khona lapha esibabulini bashiswe langa futhi singakadlali ngabo Silo kambe sithi ababhadale ngoba siyababhadalisa ababukeli mahhala ude nje Silo loyangene lapha ngekhathi uthi ungena athi ngibani ungena bhadele phinza ubhadlulwa langa lapha kodwa ke ngoba nini injabulo isemathanjeni ingonyama ishito ukuthi wonke umuntu akajabule vele bajabula khona lapha elwanana nene mhlekazi ngicela ukuqolisa vele empeleni wekunene ngoba yathi imbube emva kwaloko nase sibikile ukuthi oh umsebenzi sewuvele kambe sewulingene yona imbube emhlaba awene unene wasena uNkulunkulu uphinze uthi ase ahlole emaswati ukuthi lokhu lakubike enkosini ukuthi bathi ibhola ngiyise nini na wabo vele kuliqiniso yini awulase liyabuya lidumo imvula longayiyathi ithi nganani mhlekazi kambe lizinyane kambe lemhlaba imbube lebekade kambe nginike lona ukuthi alihambe lo wento umsebenzi kambe welive leyi kambe lokhamba naye inkomishi mhlekazi ngathi nje ngenhlitiyo mina sho namhla ngibuyela eshiselweni ngidawubuyela kwethu ingonyama itangibulala kambe ngale lizinyane lemhlaba ukuthi kambe lo mntwana anethwa lapha kambe tikwaleli hashi kwende njani kupheleni ngithi ngihleti ngibe ngigathe embongeni ukuthi mbongeni ngonyama nduna ngidamva athi hey nangigcina ngaye ashaya aliqhunga ukuthi ithi Ndlovukazi lesive lesinethwa la stadium sabani awu ngathi ngihleti wabe asho Khandlela athi hey ingonyama seyede awuKhandlela keba ngidawuphendula ngithini uyabona yini ukuthi kambe kunjani la liyana mhlekazi limakhada oh ngibona imbube qhamu isigodlo oh keba umuntu kambe utawudlwa liqala utawuphendula athini ngonyama nduna lokho kambe lokwenteka Silo emaswati afakaza onke la kubona ukuthi letemidlalo tisemkanjeni engatini yemnikati welive ingonyama emaswati Silo lokho ngiko thine
kambe lokusenta ndlaluselwa ukuthi kambe silibandla sihlangene sonke naye MVA ukuthi hey kodwa nangabe shothi uthi utawuqala kuphendula utawuqala kuthini ngoba nini lo mbiko silo walonyaka watibika wona mina ngimane ngiyawukhumbutelela nje embubeni yemhlaba ukuthi kambe tiwombe letenteka size sifike namuhla sengqe kuphi indlaluselo kuliqiniso ndlaluselo ukuthi nyalo losihleti la impendulo isembubeni yemhlaba kuthi umhlaba itawutshela ini uhlangene nangu uphelele ngoba laba silo kumbe mhlambe ngilebalalele livelonke lemaswati kokuthi imbube kambe itawukhipha kuthini kwenyamanduna angikhumbute silo kambe phela embubeni yemhlaba kokuthi lona silo vele ngingona mnyaka kambe ukuthi kambe uphetha vele phela kambe lenkomishi ingwenyama kule minyaka lemithathu kambe vele phela bathi isinike kambe 9 million sayidlalisa kambe saqedza leyo ndlaluselwa yase ingwenyama iphinze ithi asisukele lomunye umlwanyana lokhaya ukuthi umgudwa lolophela kambe namhla ndlaluselwa kambe bekade sinikwe khona 12 million kulo 12 million silo angimane ngiyamise nje kancane ukuthi ingwenyama yathi oh asemane sengete cishe umbe mhlawumbe kulete emasiko ngoba tona nje ekugcineni kwakhona silo besibanika kambe mhlawumbe imbube yathi asibanike bo 50,000 kambe lo nyaka ndlaluselwa imbube yathi asibanike kumbe mhlawumbe bo 75,000 kubika kwethu ke silo ukuthi namuhla asathi imbube ukuthi ithi lo mdlalo uyaqhubeka yini noma lo mdlalo uyema noma lo mdlalo wenda njani angangathi ndla amadoda kukusho lokho thine nje sive besolo manje kambe babuta bathi hey njengoba phela sekuphelile ebhodweni impendulo ithini ngibani lungakhulumela ingolo yilesebhodweni labani ayikhuluma ithini ayiphendula nabani abese sewutshela abani akwendeki lo silo impendulo ihlala lekulo mnikati welibhodo lolophethe impendulo kambe lotawubikela sive ndlaluselwa ngaphandle kwaloko silo semhlaba thine silibandla ndlaluselwa siyatibongela embubeni emhlabathi isithume umsebenzi wenjabulo nemsebenzi yokuhleka sengidawucela nje sive ndlaluselwa ukuthi siphindze sikhuthe libayethe ngoba angathi libayethe lebatalikhipha ukuthi batabe baticelela lokunye yini enkosini noma bathi inkosi ayijike kambe nelelwana yayo ibuyele esigodlweni kuthi abakubo ndlaluselwa ukuthi bathi ngibabikela kahleni umbiko noma mbe mhlawumbe bathini kume mhlawumbe bekunene ayethe bayethe wena waphakathi ngo